Menang. Alhamdulillah. Ting lauk naon ieu mah pokona mah sebut saja dia mawar. Lauk naon? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Jang Dian. Jadi pada video kali ini saya mau mencoba mancing di daerah Semblem, Kabupaten Bekasi. Targetnya sih ikan kakap. Saya mulainya dari mancing malam. Oke, terus ikutin adventure saya. Mudah-mudahan terhibur. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan cek video-video saya yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Cekidot. Lagi nyeting dulu mas bro. Hai. Saya sama masternya. Gak ada dikunci. Buat umpannya ini ya. Targetnya ikan kakap mas bro. Bro. Perahu nih. Nih. Ayo. Lagi mancing malam, doain ya biar dapat banyak. Sedang apinya yang belum. Itu di atas. Oh, yang di atas. Udah semua. Naik. Mancing malam, bro. Nyobain mancing malam ya. Iya. Bawa aja udah. Pengalaman baru ini buat saya ini. Harus gigit batu. Gigit batu. Masih nunggu sambaran bro, belum ada yang nyamper lagi. Tadi udah kerincing tok tok tok. Gini joran, mudah-mudahan ada yang
nyambar. Mantap, mantap. Adventure di Jemblem. Bagan yang tidur, teman saya udah tidur. Mantap, begadang. Udah kemudahan kali ini bisa bawa ikan kakap. Mantap. Selamat pagi bro. Kita habis bermalam di sini di Jemblem Muara Gembong. Habis begadang nyari kakap, cuma nggak ada yang narik pisan. Kita lanjut aja buat nyari ikan yang lain. Ikutin petualangan saya. Mantap. Makan dulu mas bro, lapar semalaman. Terus begadang, tidur lah mau subuh. Makan nasi uduk. Mantap. Ya mas bro, karena nggak ngangkat ikan kakap, kita coba pilihan kedua nyari belanak. Oke, mantap. Kurang kental meren. Terus kayak ketemu aku mah. Cobaan gagal, terlalu itu deras arusnya. Nyobain pakai minum, nyobain pakai ini, mudah-mudahan ada sambaran. Masaran masa main pakai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasinya mantap, ikannya mah wah nyambar. Lempar lagi mas bro. Ayo tetap semangat walaupun belum narik. Semangat 45. Sedih amat.
mau betul. Beak ini. Mana sih minta? Minta udang hirup. Hah? Mantap. Gunangan oge euy. Ikan Mau kembung. Oh, Cokot. bahaya. Itu tenang cokot teh. Cokot. Dapat bal bliter. Bentar. Naon? Asal tong lidaharnya, ho. Asal tong lidahar. Cokot ya, pakai sarung tangan. Dapat ikan bola bliter. Oh, bisa kabur pae. Ngegel. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bisa narik ikan buntal. Jackpot kan ya? Oh, tuh. Masa ikan bola bliter. Mencok bu, tuh. Di kemana ke? Tengah tempatnya tadi mana? Itu tuh. Karena itu laki di ala. Tong dipicen pamari. Esek yang anu kieu. Tiga si Dela we, Dela. Dela. Lauk Dela. Dela mana ge? Tak. Eta kan sama make Cuman kudu mancing mania buntal. Menang. Alhamdulillah. Sing lauk naon ieu mah pokona mah sebut saja dia mawar. Juga mau jair tapi nggak bulat. golsom. Hah? Bebas. Keheula sakadeng deui lah. Salah ya bebenangan tuh. Ya ini pakai udang kupas. Alhamdulillah. Strike. Tap Mas Bro, mana itu nak? Orangnya Tuh sana. Kok kami saruput ini aja sama apa? Alhamdulillah strike Mas Bro. Saya angkat ikan ternyata. Saya bisa narik ikan laut. Saya kan orang gunung jadi rada gitu. Rada kaku. Mantap. Semangat. Yang ini juga habis udangnya. Sana tuh. Hah? Udang dong. Udang. Cobain lagi pakai udang hidup. Oke. Lempar lagi.
Nggak boncos lah. Di Bagan kita cuma dapat 2 ikan buntal sama anak kakap batu. Sekarang kita lanjutin mancing di tambak. Mudah-mudahan bisa narik. Peluang. Banyak yang pada mancing, bro. Rame hari Minggu, banyak yang mancing. Ngopi dulu mas bro, haus. Ini lumayan panas di sini. Perjuangan kita mendapatkan sambaran ikan hari ini jangan berhenti sampai di sini. Mantap. Oke, untuk trip mancing kali ini mungkin dicukupkan sekian. Hanya dapat ikan kakap batu sama ikan buntal. Tapi lumayan seru juga. Mantap. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mantap.